ne ti say nsu etene pepi bebe edware wo pepi no so ekofo dun so gun ebi nso say bi omo form ewo nsu a etene enye swimming pool debi enye swimming pool river because ni nia suman ekitem nti say wo yesa de we nia kan wo say wo de wan kasa wo de wo shebre and esesa because wo bu wan kasa wo fi okay so what you say nti etmeji wa don bia na say wo favor wo star so if you say so akwa babie mu na me kai wo say ya all the social media platform no eso enti follow yen na like na share afin so fa comment and asa wadwentwe fa comment section no ase fa mame kame ho na yema alpha amoro akwa aba obi a oye spiritualist na huhu mu de me nko ho bio but ono de okọ eba ene nyina obetre yen kwan yo fa sokọ na wasan so sanity e de eba no alpha process boko de alhamdulillah na so yesu adom me ho amanfo atonka mate udin me de minim de but ma hwefo a won hwe yen no betimi a kire obi a oye alpha kaka me da wanu ase na de di kan me da wahwefo eno bi biara o hwe yen by this time ase se ka alpha amoro enye obi a oye miss baby me huhu tumeni amaduko ewo huhu ejuma me nana eye nana chese miensa na aba ansa na wo waba yes okay eye ansa na me nana eto aso ansa na me kwa ya fast side we fast ba ye no eye se ye ko ji ye okay me nana oyo bomofo oyo bi okọ aben da ko ba ko ira ewo aban kom na ohia bibi ode sade ne ba afie no sade no esa twene komdem ode ne ko hye mu fie bebre okay ansa na esare ye eba obaye no na niema bebre atochima ewo fie yes because samre no na ewiemu etu nti no kama bible ni ho no na eye sa niema we na eboa ye na nanom emomu hu akwan on be fa so mbe yare so mbe omu yare so mbe den bibi biara on be ye bia a ebe etiro ma adwen so no sa akwan we so no mo fa so okay nti and ade a eboa yen ewo fie a ene egusu eboa yen a me so my den ma beto so me so me ye den me gusu na me di kan ba wi ase no me ko ye na me sa ba ye uye yes na me sa ba ye for the third time me ba ye no ansana ye amamre efama me na so wo ye bo begina yes e bo begina okay nti me gina ye no na on di me call yes we be me no me kombisa se na pla we hadn't about call no ka say na oba be ye okay if you say so what you say it's a destiny child mark damia we dey accident okay so I say we dey mark na the man ni must be one and the born na see it's a ade a me maduku mu 100% ade a madubu timi ho ama so what you say na ahun make it times ahun fight white and come say name den ye so what you say name Jibril passing on no e kwan ben so na wo nanam e fa ya wo pass ye e de ma ni credit e ba ko se be pass bibia ma wa you have to go for processing and I say I don't know some picky o ya there's no way I'll be to call no as I pass it throughout na chese huhu bia mpesa no be ye adwuma wuntimi nkosa me de mpesa me ne huhu ye adwuma okay e wuntimi sorry keke enko ade o select o obi anu akofa ntiti he sanity na me so me de say select me ade aduma che dam de bae ti me de bae no me fie for no ade o so mu no ye de me ye de me form pepe ti me de no aduma che de ankasa yo na asase de no ahaban no ahaban to me okay me de ahaban kasa ban so ti me kasa so ati ase nti ahaban to me no omo de aka me ho na me akasa me ye the din niema bi ma me niema aye niema bebre so anka say wiase we enye ni kan wiase e ya honhom wiase so ati ase nti no eni kwan say onam wa na say wo wiase we mu a udu eni kan ebe nante David because sadi we no e ade enante wankasa no ye nyakopon ebo ni sesuo e kwan me no fa so bo ni sesuo obo say
wɔ nɔtie ne sɛ so no ho me hyɛ mu no ma okra so what you say enu ti na ade menu enanti time bia papa ni bone nti na oyɛ anopa ɛyɛ mire anopa no ɛyɛ for body no wo bɛyɛ de ɛsɛ wo yɛ mire no ɛyɛ sunsun na sɛ honam na den ɛnso no time no bɛ sorry akɔyɛ nneɛma bi aba ɛno so yɛ de ɛboa udwumedi a wo yɛ ɛwɔ de bia mu nti saa de no ɛtɔchima definitely I can say nkobesie any nsɔhwɛ ɔhaw bibia wɛwɔ abrabo na so different ways na ɛbɛba so yes na ne ano ɔden enti no apart from say wunyi na yɛtete wo different tie mu no yɛtete wo bɛyɛ sɛ emfie sɛn ɛna wo otimi gyina wo na so a wo start sɛ wo yɛ adwuma ne prayer na me ade no ɛyɛ adoma kyɛgye enti ma hyɛ da mfa tie mu na so me fa directions mu because ade na kasa wo me so da so what you say na I said the wa akola awutimi wa akola ohwe de ohwe ba eso chen say yes until they just gave me directions say fabrika na adoma chede na wo me so eni so am hu bibia me ye bia no me hu no hu daye mu asana aba physical enti me daye real eni so daye ema ne mpaska okay so what you say enti no me de ade e wo ho enti no de omde ma me no ma chere ho akwan say see on say me amaso dan say menya tushi onu makotwa ni 200 cedis na mo o de and the ball right 100% because the mawa wow dia okay ya to aso no ene no me pese ye di nkomo efa aware ho ene bambo aye bebo obi wo ho no mo a wo si so fefefe wanya ware ama ya ye no ho ade wedding kase chegire pa amanfo abase aba bedidi but be man ni do fie no 2 days 3 days or say aware no me nware biem watu fie akwatena baabi eno no eye bibi na deba wasa wo hwe na abo ho ban me da wanu ase de di kan say na make no bibi biara endakwa na there's no smoke without fire so what you say na say uye bibi say na onim say you ase endakwa say uye ade na wan fa honum sem anka ho a entwa yi eno ba che say uye busumsum ni ana say uye say so what you say because bible na kasa ma ya ti ase say abra Yesu Kristo o hie ni fire ni Dέad na oyeye edi san yare but into see any den notie na eden edi tineni no guys any didi eden kwa eno ni eden directions okay so what I say ansa na yesa was say menfo obi ade menfo obi yele menfo obi kwase amenye se menku obi eno ni ayeden ade a eden ebo yen ye ho ban e wo hunam ni so okay so what I say once I did two things nyakopo akira wo hunam ni so ade asa akira wo hunhum ade okay internet na wo betina ase aka say ewiase we mu eda hokwa enda hokwa na ke eda nke ntu ye punu so what you say na bibi biara baby esu ye bisa aware esu ye bisa because esu obiara ne star or the bass asase we so obiara ne shedra or the bass asase we so na wo bass asase we so no enye ni kan wiase wa beto ahonho eto de bia impempi no aya ye gi nkofo enu onyam anase omo hyebre ewo omawre ya wo omo no okay day of birth no yes okay ye ma me ne wo no nipa obeji ni awo onim nipa no so we knew so oni ani oma ye betu omo mbeba odin to ase ni nia ye de fa ho eji woni onya because omo ba na ni obi biara na epe wase wa tamfo eden afa yes because your door is open at that moment emije iden abafi nti obi bia papa woni o na enti e kwasa ye kodidi ti se wo ma me na wade akora na ba no se wo ni ban bo a definitely wade pa na aba no ye be ja de pa na iden efiri se ba se wo ma me wade akora na ba se wo ban bo a wo be kwa na kakra ansa na wedum pempensuo bi na wano akasa iden apen ho procedure so what you say na say one yes adi we ni a eji wo wonu nyama enu anu no enu be ma for life yes ye ji enu anu wo be press but before so be hu echi na ache so I just sent pempi no say ye kwa aware a ese ye bisa ejuma ese ye bisa ye tukwan ese ye bisa bibi biara ye be ye biara ese ye den ye bisa because e bisa eboa wo ma hu left and right the do's and the don'ts so what you say because ade mi na papa ne bone ti kan hu sa abri bia wona bia no den ya wo wa do fo bi do wo sa obinya okay ade ben na ebisa ye ka ho asemi ebisa obi won mo beka say menti ebisa na say
and a bisa no krampo no me koye emwa be na de bebra me because me kwa koye bisa na se me hu se nipa so masi no time anya na makwa akokuna na se makoye ne bone ye ka ebisa ye ka say your friend is sabi. That is to consult something. Sabi. Yeah. Now you mu 3 types. You want here there, you will see the carrots and sana. You want the throw. Okay. But me the sing the na ye juma. Yes. Now later me da na say nipa esu ye bisa. Then esu ye bisa ne say honhom no uni made a ekoso enti e fe no honhom asem sum asem esum asem ade a ebo sum na emunsem so ati ase na nema bebre wa ekoso ewo wa a won fa wani kan ehu nanso eto de bia ehun frama ebo eba enyuso okay e ma honhom ebede na won hu se ade a atumi asikire nie I just say what baby sa me a medimu na me hu de enti a sa de we eba because obi wo wa otimi bobra opo no modin e wa brabo mu pa yi de so okunu 100% yeah nanso say ye de ni be do ni sa na se wan yare a ye de o ha obeto no so wati akasa onya ichia sanity nanso wo ye bisa ube hu de enti a sa de we den every ever. Okay. So what I say, they be at the source of it. Because they say there's no smoke without fire. It is a one year be somebody because if you are saying any kind you say, any so any home, any so then there, oh yeah. Now home after so then I will hear found. So what I say, as we hear it is another because for when you can for when you can for but everybody is ritual. Obi was ritual be na be obi no slepa and to say bro friend ati ba say wo ye bisa and na obi hu nipa ne trim asem wo be hu insem a ewe nim insem a wo kra wan beti ne nia sa de we e be kire e bi kra na wo ye ye nso rafi sanity e go mpempi nkofo niema bi e kan domis e kan domi case west ye niema bebre e mo mu rafi adentia essence ebufo a woni musa ambre no ne refi ba ya wa honhoma a den eso ne mamu a omutwem wo fo wani kan wo ani wo aso na so nti wo ani na so hu obeji na wafa ye djuma echire na esa de hu so aso e de brew ba essence ebufo ba ya no abo we refi na so ye bisa e be kira wo say that's it wo ye say na me so na metimi a kira wo sa ade no isa bi be kira sa ade ebisa be kira o kan ntama nka mema ya ye wa ha o semi sam men ni hobby ti be na me fa so ehu na to me pa kita me ti me fa so ehu e wo sa de we but alpha on camera no betinya ye bibia ma ya he oh then I person ehu nipa pension kire ni enu ti na ama ti si ani kredie no aya style no so ati ase obi bebre kofo bebre person mo hu se kira mo asara mo hu se nipa so mesi wa ben na so ewiase no enye se kire ni bebre enye ye say eyo omeka say ye no munia efri nyame okay bebre na wo bibi o ahwene panso nkasa okay so what you say anka utimi bo me date of birth kire me a na ya to same na me hwe okay there be all right man okay me bo date ba me try die the wo okay yawo Wednesday eko Thursday ahomachi ni mu enti no wo to Thursday mu me to Thursday mu ina se me Thursday mu yes na se amfa ne sanso e me de me hu na me ka kire wo yes sa because doctor to me mistake to me bo eye day for different at the mouth me one yes hey alpha now princess eyi agwa na you do as ye ni abre pa ayafo asamla kasalo asa me to Thursday ahemachi wo hu yes okay anya na eno ano no kure ni nyame anim sometimes yetimi hu obi a na e de ato woto enti se ya woto de a na ne obehu se edin no nipa ne din ne e de afra wo eno ana waka no na so esan se ye de me to me nana enti na me san so da nkonwa so enti no na wo se me yusu me nana din ne waka no eno no alpha ya to aso no aware ho ahobambo no ebi ne sen
It was say nipa obo ho ban because idea first thing about brabo mo na bibia we no ambo ho ban ya ka hu say osefo no be den e de nisa e be shame so what you say because the bibia eniji e wo bia no ka hu say osefo wa o ye niema e de twetwe e de play as eno na omo ye e ma omo eniji e wo hu na omo ye e ma onya tumi e wo hu ti say bibia you find yourself ojuma wa we wa ambo ho ban ya obi di bibi bede abeju eno dia so kwa beda no wa chinchina bibi ebe fa bibi ade afa beju uku okay isan say umbo ade no ne de eba so what you see na so wa boni pa no so ka bebre a de na so ye o so gbo ho ban na onya so mfa so onya so to mashallah okay so what you see eso bo ade no ho ban na onya so mfa so enemre ma ye wo no imrante ni mbaba wa bebre na ni nda ho pa omo ni mekure no omo ni nda ho pa okay omo ji bibi afa ma aiden afa sha omo omo de eden omo de bo mo ban okay so what you see oba me wade ametimi afa ya ma ode be fa srawo ade e fa hye oba asisi okay so what you see ushia be ma me kofo be fe me of famada sebi wa fa ye wa mi si on fa bibi afa ma me okay oba me ya ade be fa sra mba we on fa to beat no to on bu kwasi ada the way bi wa no afa ka no eno obeye ade ama okay so what you say na so one ball wa can say can say wa ware ho ban ya kan hu say ifie be yi wo abotesu be yi mantem ba yi esa wo so what you say na sa de no esan say e wo ho no enije ni koso e be try say e be ya be say ya ware ya kwan be be fa so ase e be say na omo ye be fa ben omo be yen so what you say na ya fa ide ase ntesu ye den ubo ho wa de omo na kwase ebo nso enye ene obebo nipa eti na obebu kwase ya we shi oba bi we ye be ma wo pe oba bi wo gbo no woka wo pe se wo gbo ni tinase ye wo frame me gbo ni tinase afa ma ntase me gbo na afa ma wo no me yusu haban asa yusu spiritual padlock e de abo haban ma me kira haban me yusu won say ye wa haban bi a muchi fo no sa ba ne kan ho na akata okay na bro wa kata to Sana for your friend no. Yes. What I say na bro wa kata o baby. Yes. You won your man me yesa me dey fra and it padlock. Won say nya kan ho na ma. Na wada wa moa. Me wade a me be yesa nya sa de na kan ho na ma. Bibi biare ni wana sa dia obeka kire be ma enchi no da. Ebeche no. Amba. Na sa kofa ne say mimiti we amawari ana so walifo bi hwe na so hwe na ni ku. Da bi okoba lipstick aye na tadiem. Da bi okoba lipstick aye na tadiem no so timi gbo ho ban. To it's what a man body a moon ya say na America no. Esan say wundi na chi no. Wundi ma dia oye. Then so ye. Na wo so obo ho ban. Ebo ho ban. E kwan be na be fa so abo ho ban. Eso ye den. Okumia ne hye. Enti no mia no na so di e be ka na say de. There be enka. Your kwan ya be fa so aye sade no bebre. So okay. We set to so oba unu say oba no fa wechi. Wo be so unu say oba no fa wechi. Frame ye de ye di nkomo na me kire kwa obefa so ehu wo oba ofa wechi be ma ofa wechi frame ye mbo ne tase ofa wechi a wallahi oba be de obepa cho okay no pacho cross akeke ye be say ne man sana aso because ye kwa because who asem di asem ti say dey so ye di asem okay so what you udi for e be chu no ade manam ye hwa de bi wa hanum say esan say empona twe na nansa wale relationship no eye hands go hand come what you say one mama wo be ma no wo be hwe me na me so oba no ma satisfy enti say one mama na ma satisfy na say me amehwe na du baby na say niam bi nkoye na me ana me de me ho na say okay there bi say wo satisfy na nso me enti na ma me check eye profit ye na no so amu ame kakra say no dia me de me ho e de mpa na hu hia say wo say wo be ma no protect say ya mommy afa ama ana ye de me che o Argentina one course abe ma no na o fambo ma satisfy where you say what satisfy am me eno pa che say there be me e kan say ni ya wo dia no bi nsu ni sanity here okay say lo ka what you say enu kwa say obi eden edi na me su me yes ejuma ma wa enye obi bia na me ye edima okay me ye ma wo ma ye bu o kwa say me pe kwa say okay na ti say there wo kan I say there wo be je ade na wo da me bia na me ko there bi enu me fa ye ma there
yebu kwasia waware oyere fa weti oti abuchiri oni oba ne wa ase uni made oba ne koso es bonnet ase okay na unu ya be ma no so ye wo Ghana han so na wo so bonnet na ase not na ase twen e no ye den ye mpega I don't know ya ade a ye nim ade na nan mu ye tititi e no mutimi ware mi ensign 9 abra o mo ye na den am for my chi so what you say e say okay na mama mi say we dey very important who say then no ewiase na ni bie no ne akoni nti no bi wo ho no ma ofani ku anasa ne yire chi a partner na okwa kofa no enya ade no no di kowuram na emu no obi o ha ne nsa e no di bewurawura awo baabi anasa na no e no di bewurawura atafetafe baabi abra onye penetration bia eno nso no ebebo ho ban ana so France ye the name romance ni ba mu nko ade ne bechew neba say unhu oba na nka say o fanshi o ebi nrem ena no bebre na mpewrem na so ade ameya de ama wo no wallahi say ohun oba no hu a the court dey wu wallahi wa hu ne ho no na ne konwa do so ni be ye bi ade na me oba ho ka na mini ho na wa performance okay wo pe bi a me fama then na wo pe so what I say imba wo suban bi I don't need them imba omu you grateful hey yes mama you're grateful mama very grateful to the being but oba omu you grateful yes no matter what you do I didn't show your name yes, the disappointments so what I say and your name so what I say say na ba me ade a unya oro no ho a eno anu no okay what be afa yemfa ne say obi wo honom so ono so waye na adwuma say sex e na ode be ye adwuma ono watu ne ho asi wo say me dem ye sex worker enti me satisfy me ma saa na o matua ne ka enti ono so no oba utimi bo ne ho ban esa say niam a wogigum no obi wo ha no so fa ne bibi wo ne mu dia ye na de eno so ehun hia wo a wo ye say adwuma no ka na so hia ban bo kese because wo na de adwuma na abrebia na ntanya na de adwuma abrebia na na wo hia nkofo bebre ena nyo nipa bia e na ho na nipa okay bebre ye before bebre ya honhom boni abifa wo nti enanti nti se wo ye say adwuma we say adwuma we so wallahi ahonhom boni e do so say adwuma we nti se wan bo wo ho ban a okay wait me ade enya yare wo enya yare a yetimi ede ekun ana se honhom bi ede eto ede wo ye na adwuma so ati ase nti aso ye de wo bo ho ban nipa ban a wo mo ban ni a unni mo mo nti aso ye de wo bo ho we wo so obefa wo baby ede akwa bibi okay so what you say ewi asa ye hu nti ban body ehun hia adwuma bia o ye bia eso ye den wo bo ohun ban ewo mu because unni ani a wo de hwe ehun nipa bone unni ani a wo de ye den wo de hu nipa papa okay nti eso ye den wo bo ohun ban na wo ye den wo mu ye den na wo sunsun ye den ewo bibi biara wo be ye bia so what you say na adwuma no e fa den sika e fa ambro because adwuma den e fisika emba obregu de enye alfa mpesa meti ade bia se wa hanum sei no sex workers dey ya wo de be ma wo mama eno sa no okopie nipa no ho a ne obia ye e de ama no o ma ye te asesa warefo de no edu ba bia ensole kra e ma na nya dwuma enti obesan de wade abrawo no no so ne de no se ekodu ba bi na so hwe na se bia onipa na okọ ne nchen na okọ satisfy no nipa na ye bia oye spiritualist opese ofa ne bibi de ye bibia na so opese okuna ade a wo de be ma no ebe prompt na ma na ni aba ne ho so ana se nipa no kra ne be ye bibi nso ontimi nya ne hwe ele me do anu ase se oba na nipa domo a e fa wa na so mo mu hia o unim se nipa o se ya oba ade a me ye de ama wo no you biara me ye bia no it has a sign a kire okay you biara me ye bia ma feeling of it yes okay ti se nipa o ko no so nipa boni ana se okita dwon boni a o pese o ye oboni a ade a ma ya fa ma wo no ade no be den e be twon one say bibi am be cross ama wa nkwa ti say wo ko baby na instant no na me wa bibi esi bibi si no asade na esi nti no e ma untimi ko okay so what you say egumu ahodo metima amade na ide achechiro okay so what you say ebi so okra de nipa no po de ebe say de ebe bo na re ebe bo wo arefie no say obi kura fra o ma wo ko yes na sa e sign na ide watra nti egumu ahodo so what you say obi ane ne die yes obi say APC obi ane ne kra ene ne shebre
de me ya ma wo no e sa na me ya ma okay so I say o shebre ni we shebre enye pe so I say nti se wo ba na office we my esi ama nti wo so ba se me da bi obi ara ni shebre maybe wo de kra e se ni e de beto obi so dia e be se ni se so what else obi ara ni shebre okay afa ya bra na ye be enti ye de be si anansa na ye di bi si no me bisa our last question afa oyi manu wi now the phone number ni we kira kwan e de atudwa ne me bisa ne se oba bi wo ho no mu a oware be ma ne na be ma ne ja no ochina obesi enya ware fofo no we ja no ochina obenya obi wo krampa a oware ana be ma na wu oware ana be ma na wu be ma ware no oba na wu be ware saa na ma ni wu saa eno so no oye ho adwuma ehun yenia ehun e kan se akwankyere ewo ho ba ni nia dise ya ye bisa so I say pempi sometimes ebi efri ebusu ebi su efri ahun so I say ebi su ere efri ya kasa ye ho nye ni ya so I say ni ma bi wo wa na fa re ndi fato ni ti say isu etini pempi bebe edware wo pempi no so ekofo dwunso ku ebi su se bi omo form ewo Ezu a etene enye swimming pool there be enye swimming pool river because ni nia suman eren ekitem it is a we say ade we nia kan hu say wo de wan kasa wo de wo shebre and esisa because wo bu wan kasa wo fi okay so what you say it meji wa don bi ana say wo favor wo star to free we say wo betima ware sa ware no enye ejuma oni me betimi awo gba wo basa aware ka de to duka unya kra ebi so obenya papa na ewo na so pa se obeya omo ade no emfa oboa empty ye be bo gala sa oboa na so de efie de no efie so den etoma okay so what I say and am bi ka kai etori bia etimi ji wadom every time I dey wo so what I say etori mi so awo hunam ade wo ta check hunam ade a etimi use hunam ade de hihye wo shefe e de ma some watade enchew anasa achew osi o ma meje na hye no to etimi exercise wo shefe because if all the man unnim say susuma ewo ni mo to se wo so obi sansa me fante anama me fante obi wa ya fa eri ba say wo fa hunam ade e man yes okay so what I say na unsima ade ene mpempi no ye chi ampofo handshake no mpempi aya enye aya ye hwe ampofo aye den ye chi awo ene ekufu ado obre ni fa ampofo ye fatu hwe india for ni say once the time you mu e for sabo yes ye wo nyakopombo wa ode wado ngusa esra wo ase o palm ene o forehead okay so what I say enti say obi pese oji wa de be free nsema so when you pon ya awuni ma odi ne sa atu nsema no we connection na ere apeki so what I say now also ni pansima a different connection I be before I said they said sorry for you and that is the same as that connection so what I say it is a owo eni boni a opese otu bi ma wa why so nsim otimi eden at the mouth through that so what I say otimi the mouth through that okay it in same essay ye jaichia se woni bambo mu ye dia ya men tanchia enchia just alweni any bambo san na what net sa rough bebre na enye nsa na woti abeti ma so kruba mu na so nni so what I say oba so dem weti ma so woti owo ebi musa ye owo oh serious anya so waka wo be wie na poison fro sa dia ba chi nya stroke na many de owo na hunhu no ne nsa na ye owo nsa okay so what I say inti no owo nsa no so waka wo so a poison to enti stroke bebre na akra ya honhom a wakeka stroke bebre na ye wo honhom a ye wo sunsun yare a ye sunsun yare na esa ye toma na ye wo honam ani die wo ho ye wo honam ani die wo ho na esa na honam ani ye wo bi wo a esa ye sunsun ade a ye to e de ma na pie honam ani ti ade ye kele sunsun na nsa ye bisa ni hu se yare we ye honam ani na se sunsun mu honam dia na akokole bu ti say ekre stroke bad pressure like moja broso any nyama bibiri wa ya to sunsun ya dia ma enye eni kai so obi okasa na na numu bom to mashallah etere bi so a wo honhom boni a edi weti asade so e fa ba ti sa no patutu unjare ye unye ejuma be onye hwe na waso wo bon kan kan wo say spirit boni bi edi weti nti o se ya pam no ese ye bisa na agisa ofrel
Nti fa telephone number no to jam. My number dey ba ko pe 024 99 688 25. Okay. 024 99 688 25. Afamuro number no. Okay. No Salaga. That's the northern part and what Accra says. Okay. Yo. Nti me da se nyame sha. There were all the social media platform no eso. Follow yen na like na share. Me din ya ene Empress Ann. Ememe nyina ke chi ba ko pe. Ye be san ehia bi makra.